Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi dengan Ila. Ila hari ini mau masak itu pepes ikan emas. Yuk tuh, ambil itu tahunya dulu. Aduh, bismillah. Muat guys, begini aja nih. Bismillahirrahmanirrahim.
Panas. Wow. Wow, mantap. Yes. Wow, pepes ikan emasnya guys, mantap. Pasang daun pisang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau enak mamoy. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh guys, centong. Mantap, centong. 2 centong. Sambel terasi lalapan mentah. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Guys. Oh ini guys. Ikan emas. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.
Mana? Habak aja, habak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, bila udah cukup makan siang hari ini, jangan lupa di subscribe. Kalau begitu sampai di sini dulu video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.